Yo, higura, higura, higura nawe. Muraho, mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mugore subscribe kitaza kubacika. Ikiganiro Higura muzajya mugikurikira kuwa mbere no kuwa gatatu isaa 9 z'umugoroba ndetse no kuwa gatanu saa 12. Ntimugacike. Ndabasuje inshuti bakunze b'ikiganiro Higura, ikiganiro cyanyu mukunda muri benshi cyo kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu. Uyu munsi kuwa gatanu ni umunsi w'umwihariko kubera yuko tuba twarabaje ibibazo byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi tugatangaza abatsinze kandi baba barashubije neza. Uyu munsi rero tugiye kubatangariza abatsinze yaba kuwa mbere ndetse no kuwa gatatu, hanyuma dutange n'ibihembo kubabashije gutsinda. Mu guhemba rero abatsinze uyu munsi turahera kubasubije neza kuwa mbere. Twabaje ikibazo kigira kiti inanga ikozwe mu ki? Ese imirya y'inanga ningahe yikozwe mu ki? Wasubije neza rero ni Prote Mbarushimana, yasubije ati inanga gakondo ziri mu buryo bubiri. Hari zigira amano 10 arizo zigira imirya 10, ati hari nizigira amano 12 ari nazo zigira imirya 12. Inanga rero ibikozwe mu muko cyangwa mu mwungu, ati naho imirya yayo ikorwa mu mugwegwe. Wone washubije neza ikibazo twari twabajije kuwa mbere. Turaza nawe guhita tumuhemba kugira ngo mubibone ku mugaragaro ko watsinze neza abagomba guhembwa kandi neza. Mwiriwe neza. Nitwa Amandine. Ndi umunyamakuru w'ikiganiro Higura. Yego. Mwarashubije igisubizo cyo kuwa mbere. Yego twasubije. Nimwe mwabashije gutsinda rero kuri uyu munsi. Ngo mugire ikintu rero mubwira abanyarwanda kuri iyi gahunda yacu yo kwigisha abanyarwanda ubuvanganzo muri rusange. Ngira ngo Amandine ikintu cya mbere navuga ndabashimira kandi ndanashimira na YouTube yanyu, YouTube channel yanyu ariyo mukuru. By'umwihariko iyo content yo kwigisha abantu ibijyanye n'umuco nyarwanda ni byiza cyane kubera ko bituma tudakomeza gukururwa cyane n'ibya kizungu ngo twisanishe n'ibindi bihugu, ngo bitume twibagirwa umuco wa kinyarwanda, kandi burya ngo agahugu katagira umuco karacika. So rero nakangurira abanyarwanda bose gukora subscribe kuri iyo YouTube channel kugira ngo bakomeze bagende intambwe ku yindi n'umuco wa kinyarwanda, kugira ngo tumeshobora ko tuzagira ahazaza heza. Murakoze cyane, namwe murakagira Imana. Mu kanya turaza kohereza ubutumwa bugufi ku mafaranga yanyu ari byo bihembo mwatsindiye. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Reka nkomereze kuwasubije neza kuwa gatatu. Ikibazo twari twabajije cyagiraga kiti nimutubwire Nyirarumaga ni muntu ki? Ese igisigo yasize ni kihe? Yagituye ndi? Wasubije neza ni Mushinzimana Gabriel. Uyu nguyu yagize ati Nyirarumaga yari umusizi w'umugore wabayeho ahagana mu mwaka 1510 ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndori. Yari n'umugabekazi we w'ingoboka kuko nyina yari yaraguye irubi rw'inyundo. Bivuga ko kandi ari we watangije intebe y'abasizi agamije ko bajya bigisha ibyerekeranye n'ubusizi i Rwanda, ngo bajye bagaruka ku mateka y'u Rwanda atazibagirana nka mbere. Igisigo cye cya mbere cyitwa umunsi ameze imiryango yose. Yagituye umwami Ruganzu Ndori, ariko yari agendereye kuvuga kuri Nyamususa umugore wa Gihanga. Icyo nicyo gisubizo yabashije gusubiza, akaba ari nawe twaturanyije nk'uwatsinze neza. Mwiriwe neza. Bravo. Muraho. Nitwa Amandine.
Nitwa Amandine, ndi umunyamakuru w'ikiganiro Higura kuri YouTube channel ya Alemuku. Yego. Mwasubije ikibazo cyo kuwa gatatu. Ni mwebwe mwatsinze kuwa gatatu ku gisubizo mwashubije neza. Amen. Murakoze cyane. Mugire rero icyo mubwira abanyarwanda kuri iyi gahunda yo gukomeza kwigisha abanyarwanda ku bijyanye n'ubuvanganzo nyarwanda. Mu by'ukuri ngewe ikintu mbona abanyarwanda bakwiye gukora ubushakashatsi butandukanye, cyane cyane bashaka kumenya ibyo hirya hahise, kuko amateka abakurambere bacu babayemo afite iyo tuyasobanukiwe atwereka ubuzima duhagazemo n'uburyo twategura hirya yacu hazaza. Bityo rero ni byiza ko abantu bakora ubushakashatsi vrema. Murakoze cyane. Amafaranga yanyu turaza kuyoherereza mu kanya. Murakoze cyane. Ibihe byiza. Asante cyane, murakoze. Ndabashimiye mwe mwese mwabashije gusubiza, nubwo bwose bamwe batagize amahirwe yo gusubiza. Ni gukora ubushakashatsi, ni ugusoma kugira ngo ubashe gusubiza, kandi buryo wasubije igisubizo cyawe tukakivuga hano, tuba twigisha umuryango nyarwanda muri rusange n'utabiza akamenyeraho. Ikiganiro Higura ni ikiganiro kivuga kuwa mbere, kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu. Aho kuwa mbere tubaza ikibazo kimwe, kuwa gatatu tukabaza ikindi, uwatsinze neza tukamuhemba ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda kuri buri kibazo. Kuwa gatanu tukaza tubabwira abatsinze, tunabaha ibihembo byabo. Reka mbashimire mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu, basaba komeza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose dushyizeho mujye mubasha kubikurikira mbere y'abandi bose. Mukomeze kugira ibihe byiza.